Agent 540! Itagagayem, denggin nyo ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Saan laang amay may sa ti kakadwana? Nudikat aduda. Oh, saan ta basta makastrak? Isong agpaliiw talaang dito eh. Tano makaala ta itinapintas at tiyempo. Patayin ta aming idan. One. Adda nagsardeng alugan iti batog ti safe house. Pulis da kita. Oh, awanan. Malas da ito'y apagnata, isang. Sana bale, tamutan ti paglumlumangan ti bumabalot. Agsubli talaang dito'y kalpasan ang makaalata itinapintas agundaway. Oh, Madam Aida, nakapasyar kayo mat dito'y opisina. Wan, Mario. Kaya't ko tag-relax. Isong embayak dito'y saunam. Anytime, Madam. Welcome kayo dito'y. Kaya't ko iti pribado asilid, ti pangipanam kanyak ngagsauna. Sana parikot dayta, Madam. Mala, sumurot kayo kanyak. At daseled, para kada kayo. Partakampay ti panagmanehong bebang. Ang mga nadama kay lasin kada tayo. Di kay madanagan, madam. Pulos nga awan ti makakita kada tayo apan nakabagi ti lintag. Ako yan ako nam ti kasta, bebang. Dimalan kami dito eh. Kat awan tinadlaw mi ang pulis. Nasayaat nga rin no kasta. Oh, nagbayat ti ag-relax. Naginawa anak. Agnanayo nanday ta pa nagrelaksyo, madam. Apay. Ammo min ti safe house nga ayan ti bumabalot. Agur-uray kami lang itinapinta sa gundaway. Mapatay minto dayjay. Nala, arami din yun. Tapnawa na sakit ti ulo tayo. Uwan, madam. Awan ka di ti madmadlaw mo kan ni madam, bebang? Awan, mad. Apay ay. Kasla awan bobot ngan na iti mapaspasamak. Kanayon an nakarelax. Talaga kasta dagiti napuklan a kriminal, isang. Awan ti bubot nganda. Sa bagay, nairwaman ni madam iti kakastoy apasamak. Wan. Agpalamiis tayo pay. Kalpasan day ta. Pumanaw tayon iti day to alugar. Agdapat tayo manen iti sabali alugar. Una, saan tayo ay abasta makapanaw dito eh? Kadagiti amin nga exit point iti day to alugar. Adda checkpoint na. Bebang. Ita, tanangan tayo pay laang dagiti garaw tayo. Wan, nairawam tayo matan akam kamaten dagiti pulis. Ngam awan ti maaramidan da. Gapo ta nasiglat tayo. Pud na day ta isang. Kasla kayat ko ta ginuman. Anya? Danggayan nak. Ang mga numakainom ka danugan nakmanan. Salamat. Saan ka di nagsaritaan tanday ta abanag? Sa dino nga roti paginuman ta. Uray dito yun eh. Saan tan nga umadayo? Awan ganas ko dito'y balay. Sa dino nga roti kayat mo apaginuman ta. Ijay club ni Mang Mario. Kunak man na mo kayat ti aginom ijay. Panagriknak namin kat nakakondisyonak itang aginom. Sa maysa, kayat ko matagaliwaksay. Delikado isang. Ape ko ba delikado? Sika talaga. Di kag pampanunot. Ha? Ang mga nada makakita kadatapan na kabagi tilintag iti irurwarta. Ha? Uwan nagpaiso. Sige. Dito'y taratang aginom. Mala. Itla ang ngarot tay nak irwartay lubon kong. Sir, ang mga magpaggadak iti ramidan tayo. Di ka madanagan. Entrapment operation dito yung aramidat. Sir. At dakla tayo tilikodam. Napagsasaritaan min dito abanag. Anyang aro ti ramidak, sir.
Duwatang aglako iti balot. Agpagnapagnata iti rar. Igagara tatagparang kadagiti posible a papananda. Iti kasta, matiliwan dagiti a kriminal. Sige, sir. Mayatak iti dayta. Nasayaat nga rod no kasta. Panagpamarang ti kasayaatan nga ramidan. Tapno nalakalat ti panangkembagmi kadagiti lady killers. Balot! Balot! Kumatang kayo iti balot! Luis, di ka suminsi na kanya. Wen, sir. Balot! Gumatang kayo ti balot! Ala, Balot! mapantay ti batog ti saw na batis pa. Igagara tatag parang ijay. Parang marananda. Wen, sir. Naka-alerto mo't dagiti kakatuay ter aramidan ta. No kas pangarigan ta at tamadi ang mapasamak. Agresponde da adagos. Sir. Asilig tayo iti sa una badis pa. Wen, agin tutugaw tapay la dita. Agin anatapay. Wen, sir. Luis, dinakon awagan iti sir. Manong Leo ko namlatan. Datan diti sentro. Amangan no da makadlaw ka data. Awagan na klayangan itinagan ko, Leo. Sige. Manong Leo. Maguray ka. Wan. Ti lalaki a bumabalot. Iso ti adday ti ruwara. Jak laki ti agbidot. Iso day ta jay sapsapulen da Madam Aida. Tinasayaat. Awagak iti cellphone na. Ipakamok da ito ikan kwa na. Nasaya at ngarod no kasta, Mario. Wen, itamit laang. Bye! Bebang! Isang! Umasinag kayo kanyak. Apay, madam. Nakita ni Mario jay lumalako iti balot. Nakita ni iti sentro ti ili. Katagmaymay sa kano. Madam. Agtignay kayon! Naska na makamakam yun na dya tao. Ang mga lukan lata pumanaw. Wan, madam. Agtignay kami. Bebang, saan anas kan ama pantapay iti paglimlimangan na a safe house? Wan, isang. Matay itanday dya alumalako iti balot. Partakam pa'y nga ro ti panagmanehom. Tapno maabutan tapay. Hindi ka madanagan. Relax. Siyak ti makam mo. Basta aguli magkalaang dita. Magagaranak nga ro din amang patay iti day jab bumabalot. Iso apartakam pa'y. Nadlaw mo di kotse ang nagsarding iti san uning atayo. Wen, Manong Leo. Agsipot ka. Tinted ti sarming ti tawa ti kotse. Saan ang makita ti tawa ito nag? Saan pa'y apim mabadag iti nakalugan nita? Ada pa nagamak ko, Manong Leo. Di ka madanagan. Oh, makitom di lumalako iti ice cream iti san uning atayo. Wen, Manong. Kadwa tayo matlang da jay. May isa nga undercover agent. Ada pa may sanadlaw ko. Di lalaki nga kinkukoy ti dadya sa una. Rumor umunad. Sana makaid na. Ingagarat nga ro tagistambay ditoy. Tapno iparang ka. Gaputam ammo ni Aida Bartolome. Di akin kukoy ti daytoy. Kasta ka di? Wen. Nasipot na gitawan ng pain. Paragrik na. Dagiti kriminal daytan. Saan tapay abim magbaba? Luis, tinasayat. Panawan ka pa'y. Ha? Basta di ka madanagan. Agtalag ka kanyak. Nairuwama ko niti kakastoy ag klase ti entrapment operation. Panawan ka. Tapno maamuan no isudo dayta. Ni Mario. Nagturong itaayan ti pagduadua na kotse. Sana bale, tadinak mailasin, kapoy ti langak. Nagpamarangag alumalako iti palot. Agin inutak mo masidag katawada. Tapno, pinaturungan nan iti paltog ni Luis. Una ako!
taag. Dayjay, nagtry ni Luis ng Mateo. Upso niya! Palpaltugan dakmat. Nagpartak da abing mabay ti kotse. Nagtry dan. Kamata kita. Daytoy ti para katakayo! Nay ko, napuntahan ti Mag. Kalat nga ng pantong kanya ka. Aglingit na lang dito ayan tinangato a pader isang. Natalgitan dito eh. Diyos ki, diyak napakadaan di pa nang pantong kanyak na di lalaki ah. Ha? Isang di agturong dito eh. Ha? Diyak napuntaan. Naglimang adagos. Kitam. Oh, aduda na magsapsapol ka data. Kung nga rod. Diyos ka. Ang gusto mo agrupo ti pulis. Anyat aramidin ta. Lumaban ta isang. Sana bali. Dana isa ganaan tamat da ito apasamak. Iso nga adu ti imat ta abala. Bebang, adun tinagsaya say adara kanyak. Saan mo tin makapaltog ti may nga imak? Daytoy ti para kada kayo. Dayjayan, magipinpin na lututan. Talaga na turod na kita babae. Saan dapat iliw? Itala na kayong kwentro kita kasta. Makunag ka na siglat na. Sa anak a basta makasidag itayanda. Nakapwesto daan ang bag. Diyos ka. Awanan ti sabali a pagtarayan ta isang. Bebang, nakaplusuot akon. Talaga nga adun tinagsaya say adarak. Awan matan ti bala ti paltok ko. Sumuko talaga. Dadail ka din ti ulong isang. Lumaban ang oray anya ti mapaspasamak. Bebang! Isang! Kartingan nyo! Lubugan kayo na dagos ito katse. Ha? Ni madam. Ala, umay kan. Tulungan ka at tumakdal. Umay kan isang. Kamatik tinaglugan ang daan naglibas. Itida ito akan ito. Jak idan paluspusan pa'y. Sa nabali, tanakontak kumatindag iti nakabantay kadag iti checkpoint. Asid day ka kung katakwada. Palpaltugan na ka. Daytoy medya. Diyos ka. Nag-ikis-ikis lang ti kotse. Jak napuntaan. Upsup niya! At tumasabat ko nagdaklatrak. Kabigat ti Manila! Diyos ko! Dandani ako maidong pa iti masabat ko atrak. Medyo nakaadayon ti kamkamatik alugan. Kabisado pa iti adalan. At da pag-shortcutan nita. Ditan ti pagnak kat salikaw kawakida. Inyawag ni Mario ti mapaspasamak. Isimimaya ka dagos. Diyak kayat abaybayan kayo latan. Agyaman kami, madam. Awan matan di mang kamkamat kada tayo. Anay ko. Ano sampay lang ti sakit dayta sugat? Adakot siya nagbalangan iti dalan at ti prenok. Madam, ti lalaki aman nakibiyang amang kamkamat kada tayo dayta. Kasaduan na pasamak ti kastoy. Nagpartakan. Ha, madam, bimaban manipod iti kotse. Kita agman tila inday tataw. Anyat aramidan, madam. Dumparag. Itan. Luis, kumusta kan? Sir, agyaman na kada kayo. Nawayak man naglako iti balot. Wan, natayan dagiti lady killers. Natilimutan ni Mario. Kat madaman ti panag-imbestigar dagiti otoridad kinuana. Kat numapanagnakan niya isukat adda pa kay naiga na iti grupo ni Aida Bartolome. Ti korten ti makamo. Kat maibalod matan.
Itan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo ana pauluan. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Peclay, Jocelyn Oblero Ramirez, Jonah Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.